Apay. Likat ko dito yan, di ba? Wan, boss. Wen boss. Tata, ingka alaen, detila ko tayo nga bangos. Boss. Paspasam. Boss. Awang pagdagdagasam. Boss. Numaala, magawid ka dagos. Wan. Sa kanto, may agluto tayo ito aglako jay, kapitulyoton malem. Wan. Ipak ni metan, tabaka agkamalik, igalot ka manin. Nakaro ka una? Ana, agriri ka? Da? Agriri ka? Haan. Karo din. Aglayat-layat ka. Lalayatan ka. Kita basi mong karo deta. Naalamon? Nailaman? Nalakon. Hindi good. Nalagaan? Nalagaan. Good ka dita? Apay nakaungot ka. Nakungungat. Galot-galot nak bigbigat. Kaya magtigaya mo kuma. Salak pinakawalan tayo, baunak. Mabaong ka nga ro, doon ka pakawalan. Anak kahit mo, igalot ka ulit. Galot. Ano nung dito ilako? Ingka, agla ko madamdama jay kapitol. Tapos tayo strawberry kot na yung awan. Apay na panan na. Abang ko may logos ka. Nabangkan doon. Pero Galo. ano si Pet, balik si Mangput, damdama ata inahin jay na ako. Uwang. Ano tayo, lukta mo na nga ro doon. Ala nga ro. Ano ka di deta? Kitiin delta nga relleno ken embutido. Ay, releno kayo mambuti. Tapos, sige tayo tinapakin. Di na pa siyang ken boneless si Mang Pet di kalman, nadadtarepen. So, di kita ilako mi pay. Full tayo ngayon. Anti mga angkel, dito Shanghai, dapat embutido ta. Tinapa, boneless. No? And then detoy. Lako ni antiyo tatane. Oh. Lakok ko na maayin ka Ay, ko. lakom tapos, di kita na. Kitbagig, siyempre siya nga Tignan nyo, tibos mo. So, anti mga angkel, gumatang kayo ton. Oh, wow. Relleno. Hi, kulam. Wow, buy now. Yes. Buy now, lako ni Pretty. Ayun, no? Tapos relleno. Ay, embutido. Ada jakin baba. Daman. Wait lang. So, angkel mga antino kayo chupay ng umadot, sabong ni antiyo, umadot, mula na PM is daki, gumatang kayo, tatay kita yung gatang na kanuman hindi, buging bilya. Apo na patangam. Pinipit kayo, kung talaga man, anak kumapay. Tiyenda no, bigat be. Ay, sen, gano'n, bigat. Gumatang kayo man tilago ni Apo. Gumatang kayo tila comment, datoy, gatang na kandi, buging bilya. Napanan natin, alan, butiton. Alan, kasak, kadakal, tekwak. Fresh. You're dreaming. Dreaming. Ano nga ni? Pikita man. This is the embutido. Yun, no. Dito yung embutido, solid. Apos, kadakal naman. Apos. Ayun. Bye na ako naman anak ko. Bye-bye. Bye-bye.